Ngicela ukubengelela nguMangothobane sangoma esipulonye ezinye sipulwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigqobo sentambo ehliziyo ibomvu zamadoda. Mthetho nje bathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Yena ke sengimangeleke nezabafazi sezikhona inhliziyo ezibomvu. Ngizocela ukuchaza la. Kusekunenkinga entsha eyenzakalayo manje. Kukhona abantu besimame okuthola ukuthi uma eseya kumuntu wakhe uvela ngene eguleni kwakhe uvela ngene einsukwini mayike nje wahamba waya kuye mayifika ufike engene kuphi einsukwini leyo nto leyo iyenziwa kuganga lokho yabo usuku usugangiwe wena umuntu wesimame kuyenzeka thola ukuthi umuntu wakho lo number 1 kuyenzeka thola ukuthi umuntu wakho unomunye umuntu maye nomunye umuntu lo muntu mase ecupha ini umuntu wakho lo owesilisa mawufika wena uzofika ungene eguleni nawe umuntu wesimame kuyenzeka thola ukuthi nawe unayo umuntu wena usushila ukuthi uthandana nobani lo muntu mase efaka umuntu othize kuwe wena umuntu wesimame mawuhamba uyothola umunye umuntu wesilisa uvela ugule leyo nto ke yenziwa leyo nto isuke ihamba nesilwane ngoba yiso lesilwane esuke sesikubona ukuthi hayi manje ususendaweni ethize mase wenze njani mase usuyagula wena kuyinto eyenziwayo leyo abantu besimama abaningi banazo lezo nkinga ukuthi maye kasuka nje ethi uyobona umuntu wakhe uvela angene einsukwini zakhe mayibuyele emumva ekhaya abe right owafona abantu abahlangana eze uphinde futhi angene kuyini lokho basuke sebegangile basuke sebekhambisa nani nesilwane esithize lento kumele ukuthi yenze njani ikhishwe kuwe ngoba maye ngakhishwe usuyohlala ungena kuphi einsukwini zakho yabo lo muntu okwenzile mayeseshonile wena ungafuni ukuyilapha lento kusho ukuthi awusoze waphinde wahlangana nani nomunye umuntu wesilisa kusho ukuthi awusoze wena waphinde wathola ingane ngoba lento le ilimaza isibeletho sakho wena umuntu wesimame yabo kuyenzeka futhi thola ukuthi umuntu wakho akajuli nobabili anjuli kodwa kusuka umuntu onomona eceleni wena wakweqisa lento wayibeka njengomeqo wayeqa kuphinde futhi ukuthinta abantu besilisa ukuthola ukuthi naye uzothi hayi ngisawubona umuntu wami mayisefika lapha ifika induku ingasavuki nakho bayakwenza futhi lokho yabo bayakwenza lokho kuyini iye kuganga uma usuhambile wena usubuyele ekhaya isale induku isebenza mawuthi uyaya kumuntu wakho ayisebenzi induku nemizwa yakhe iphela kuyini kugangwa lokho kuyenzeka ukuthi yena nina nobabili anjolelani kodwa mase kwenza umuntu onomona wokuthi ubona nenze njani niyathandana mase yayenza lento phakathi kwenu ngcine nina senixabene senihlukene ngezathu sokuthi vele lo muntu uzofaka ingxabano uzofuna vele ukuthi nenze njani nilwe mase niyahlukana mase yajabula yikho ngithi makwenzeka kuwe lokho kufanele ukuphakamele kusase eli ukuphakamele kusasa kusakhanye uzokwazi ukuthi ulekeleleke thokoza.